mbukele Perfect TV emakhaya sanibingelela manje bese ufeze indiya lapho wakhumalo phansi lokuvili wakhumalo sokumile stage bese ugila imanga sakubona mhlanje indiya la ngaphela yini vele igama lami Ndiya so ayikhombisa ukuthi ubukhosi angakhohlwa ukuthi ubani la ekhaya hayi mfethu iyagqilaza lento namhlanje yabo sicathe kusigqokile yabona mfethu lotafoba mfethu asinawo left no radio kuphela uvula ufaka noma abhawu lokhu left right uvula ufaka ngithi uyihambele mfethu siyazi ukuthi unyaka masungena siyazi mhlawumbe silindele ingqondo silindele ifesi manje kubi kuza usigini ngamasimba sokuthi ngoDisemba ayinzovala kanzima and ngibuyele ekuthuthana kulapha kwayana hey masipele ekuthuthana siyazi ukuthi kwenzakala inkinga le impela nami bengathi bengisathi baxolela nje yabo abantu fanele banike igap nyana bayiveza abantu bakhona kona masibephapha bese ubuthatha indawo yakho masipele ekuthuthana siyathemba ukuthi uzobenza njani lonke nama-hit ade enzeka lapha siyathemba abuye lo nyaka la kodwa bazoyishola bona abantu ukuthi kwenzakalani kuma-social network ngendlela onzela ngayo impucuze sibonge kumba kumcineka kumele kihle so